Mbaye ikaze mwese rero abadukurikirana kuri channel yacu utarakora subscribe n'isaha kugira ngo subscribe. Iri ni ijambo rya Donald Trump atugejejeho muri aka kanya. Donald Trump aragira ati bakunda kwitira abapolisi bababwira nabi babasukira amacandwe mu maso kandi abapolisi bahagaze aho mu myambaro yabo y'akazi, bahagaze aho umuntu ababwira nabi ari hafi cyane y'amaso yabo, hanyuma akabasukira amacandwe. Narabivuze nti nimucira amacandwe natwe tuzabakubita, kandi barabakubita cyane rwose. Ni ibintu biteye iseseme, maze imyaka 3-4 mbibona abapolisi bahagaze aho babwirwa ngo ntibagira icyo bakora, kabone niyo haba hari isaka riberaho. Bahagaze aho ubona bashaka gukora ariko babuzwa. Abantu babasukira amacandwe mu maso ariko ntibemerewe kugira icyo bakora, ariko ubu noneho bemerewe gukora icyo bashaka. Uyu Donald Trump mu ijambo rye yagejeje ku banyamerika bose, by'umwihariko rero abatuye hano muri Washington DC. Mu gihe rero abaturage batuye hanga muri Washington DC bagaragaje imico itari myiza, aho basuzugura abapolisi bakabagirira nabi, ugasanga bafite urugomo rwinshi. Abapolisi bacira mu maso bakababwira amagambo abatunganya, babwira asebanya, babwira yuko babuze icyo bakora, nta kintu bamaze. Donald Trump yohereje abasirikare bagera muri 800 muri Washington DC kugira ngo bahangane iki kibazo. Vuga ngo rero aba basirikare bagiye gukora inshingano za polisi. Ni nyuma yuko rero abapolisi bo muri Washington DC bananiwe kubahiriza cyangwa se bananiwe gucunga umutekano no kuburizamo ibyago byose biberanga muri Washington DC. Donald Trump yatanze ingabo 800 ya National Guards, ingabo zidasanzwe zigiye gukemura ibibazo byose. Utarakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi 5 Imana ibahereze umugisha. Mbaye ikaze mwese rero abadukurikirana kuri channel